ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Dito'y ti pagsarakan mi kini Miss Lady Lane. Tikas na Diyos at tilangana anam-amok iti pisbawk. At na nagsardang ajay. Kat... Ay! At na nagdisag ajayks. Iso siguro da ita ni Miss Lady Lane. Ay! Mace! Sika ka din ni Miss Lady Lane? Apay ang nakaabungot ka, mate. Anyangay da ita. Karton, mate. Anyangay di nakasurat. Ay, basak man. Hold up da ito'y. Ha! Itad mo amin a kwartam ita kanya. Yay! Nawanin ang kal. Na-hold up ti kwarta. How much amin ti kwarta? Sa nga 10,000 pisos amin tayo diyang kal. Ay, sus! Apay nga ben amang itugot ka iti kasta kadakkel. Mun nga raw. Taplanok nga ipasyar ko kuman ni Miss Lady Lane. Anya? Mapan kami kumagdit itay ilay ang kail. Awan nga rin doon na may saan nakadayta ang Miss Lady Lane. Sa dino nga miti nakamamuam dayta atao Namamok iti Facebook ang kail. Ha? Kasla Diyos at ipintas na. Iso naging tirisa ka makisinarakan kwa na. Anyan. Mas daawakan ka. Namamum la iti Facebook. Tagtalakan adagaos. Kanya nga ita. Huldaper pala. Ay, nasken abagaam dagiti kalugaran tayo, Inteng. Bagaam ida asaan da abasta agtaltalek a makisindarak iti asino man amaam mo da babaan iti Facebook. Ay, bayam, tay palagip ko dayta inton maangay ti meeting. Ay, iti kastoy akinarigat ti panagbiag ita, nagadon dagiti dakes a mapaspasamak. Wan nga raw, nagrairan ti dakes a pagkwartaan ita, dagiti daduma at tataaw. Ay, talaga akasta, Inteng. Ay, nagraira ti kinadakes dito lubong. Ay, dahito ti dakes na. Sobra launa yan ti kinaado ti tattao dito lubong. Tila aramidin da. Naa, rugyam ka di manan, Inteng. Ha! Ay na, kaasimot ni Kwarog. Ay, amangan mo no sa bali lang ti tao anang hold up kagawad. No sa balay, kasanong nga rod nga amuna ang mapanijay ni Kwarog. Malas siguro mitah ni Kwarog. Nyapay ngay. Apay nga rod nga umisem ka. Ay, winan niya ngagpaisaw. Kasta lang ti biyag amay ray. Ay, adamot dagiti nam amok babaan ti Facebook laeng. Gamno ko na da makisinarak da kanya kay mabutengak. Anya? Ang mga numaitulad akmat ka ni Kwarog ay narigatan. Yay. Patgag akabaranggayak ida. Amuyo mat siguro tinapagteg ni Kwarog. Ayun, Kapitan. Damag mi. Yunay unay ko kada kayaw. Adi kay paluklukaw. Iti siya sino man, Ayun, Kapitan. Balin nga adal tayo ni Kwarog. Numabalin. Liklikan yaw ti makisinarak iti asino man ataaw. Anam amuyo laeng iti Facebook. Ayun, Kapitan. Nang runa, dagiti agtutubaw. Ada ka nung nakaibaga ni tatabadong ni Miss Lady Lane. Anya? Ni tatabadong ni Miss Lady Lane? Ada ka nung nakakita. Ang damag ko magkiidilang Ay, nupod no da ita. Tinasaya at Jeff. Agpaliiw ka na yung bag. Amangan nga nupod na Galuwad kanyak da ita at tatabadong. Numaduktalak nga iso tinang loko kanya. Sa di nung atamanan ay ati pangala akiti kwarta. Ay, badang. Apay anak ka panimid ka dito'y abay titawa. Ay tulungan nakman to yan.
Naibusan ti abastuta iti makabulan. Anya, Numabalain, si kamang mo ti dumiskarte iti pangalanta iti dakkel agatad. tilaang mat mapan umutang ti ammo. Ay, kaya't kumitag si damanan iti pinapaitan anwang. Mapan ka mga umutang. Anya. Mara, umutang akman iti pinapaitan mo. Adun ti utang nyo dito, yung marituyang. Iso asaan agpautang. Anya. Kinapudno na. Agsing-singirak itan kadagiti pautang ka o takasapulak. Ni Marikwanang mo. Sige mo ha. Bayadan minto ka day. Ipilit mo. Day tatiga po na ano maminsan. May mayat sa nagumatang aklaangan iti lote apaabanga ak iti binulan. Ha? Awan pa'y aguutang akaskan ka. Kaya't mo asawan. Agsapsapol ka iti luti agatangaw. Kuwan nasaysaya atan ti kasta ngam ti aglaklako akastoy akanayon momot nga utangay. Salbag mo day tabak. Tadi nakikayatan day pautang. Wun nga raw. Imagine ko itay nga agsidak tumanan iti pinapaitan. Inununa ang mga man. Diawan. Ay, paiman. Tamapana kita ni parinteng. Kano di ka pa'y nangan? Sanay, awan tumo lang di masida. Salbag ti kasto abiyag. Pare, salda mampay da iti pantalong ka iti limagasot. Ha? Naa. Pag anok mo day ta pantalon mo ngay. Ha? Tapno amon pare, nginginahin da ito yung pantalon. Ay, uray pay. Nagado a pantalon ko, tapno amom. Sige mo na pare. Tanay, awan kwarta kita. Maasik ako mamit Sige, at 300 pesos. Itad kun ka, tapno da kwartam. Bayamon ti pantalon. Ay, agyaman nak pare Wunjayam, mabalin ka di nga lag ti number ti cellphone ni kagawad ko nan. Apay nga alam ti numero na kanyak. Di pa awanan ti numero na. Pero ang angaw pare, adalang ibagaking kwa na. Napatiglaw na Sige. Ada nag-text kanyak. Diyak mo't am-am mo. Kabarbaro numero. Ay kat basaam ti text na. Ang mga no importante ti ibagana. Aguray ka. Adamot pagsayatan nga ibagbagana. Anya nga Adamot ka no ilaklako na alutay. Kat nalakalaang. Ay, gundaway munday tamaray. Di mo't agsapsapul ka iti gatangom alutay. Sa bagay No siyak ti sika, makipagkita akong iti day taatao. Wadat niya. Dakkel ti maganan siyak no bilang. Aguray ka man tariplayak. Amwag no sa dino a lugar ti ayan na daytaw. Madam, no mabalin, mangitugot ka iti 30,000 pesos. No magustuam ti lote nga ipakita mi ken ka. Ket mangted ka iti pauna abayad mo. Ken ited mi meten papilis ken ka. Na. Ay, kagawad ko nang gumatang akman. Kaslam mayat nga agpayso da ito Asidagla ang ijay ili da ito nga ilaklako da alote. Oh, kagawad. Gumatang ako na. Sika maggayam, kapitan. Sino ay ati katitiks mo? Ay, kapitan, mangrike paksan. Tayin naksarakan jay tao akateks ko. Ay, anak wanang, saan arumbang agmay saka amapan makisinarak iti kateks mo? Kinapudno na saan ko a boyfriend ti katiteks ko, kwarog. Uray pay, kunan ni Uncle Inteng, kaduaan kayo amapan. Anya, ay uray saanon. Di pa ikid din adam ako na da kanyak. Di kagdanag, saan kami ngagpadlaw no bilang?
Sige, makamo kayo nga road. Nasaysayat mo't lang sigurado tayo, kagawad. Ang yaman na, kwaro. Ito iti karton, tuyak. Suratam da kita itikas itisigad. Wag. Dakalam. Tapno mabasa no nyaman tinakasurat dita. Masapol pa'y ngamin ay atikas tawi. Ay kat masapol ah. Di mo tumot among aramatin ta utak mo. Anya. May mayatan ti basahin da, ti bagak. Ng tagsawak pa lang. Tadi da kim mailasin ti magkaw. Ay, wunan niya. Ay, naglaing ka talaga ba daw? Anya ti kayat asawon da ito. Nakapaturong kanyak ti pistol ti maysa kada kayaw. Timot maysa. Nakaigam iti karton. Anasuratan iti hold up. Lukas ta. Itit kong tibag ko naglaon iti kwarta. Katumaray ako. Dito'y tangag sukat iti bado da, tuyak. Badong, sigurado ka ngawan nakakita iti inaramid ta. Awan. Kasta unay abutin ni kagawad ko nang. Huwag nga raw. Di na amuad atati kasi narak na ita. Gaputa na kaabungot tangag padpada. Agawaam kit iti agsukat. Pumanaw ta dito yan. Tadita amaw. No din nakakita ka na ta dito'y. Huwag ba daw? Di kaya kut eh. No di yung kaya't nga iputok ko na ito'y paltog ko ka na kayaw. Ha? Kuwarap? Sige kakatwa. Lilingon nyo dataga itong kanana to yan. Ay, so. Nagawan kat ababay niyo, kabadong, marituyang. Ay, mari ko anang. Pasensya ka la kuman. Pasensya tarupam, matapis ka tupay. Ay, maray, suri na. Si kamot, kabadong. Awan akas ti sorry kanyak. Ay, salbag kayaw. Ay. Ikaro yung tidakas nga inaramid niya, tataba daw. Nanato yan. Ay, rumbag lang, kwanog. Nagdakas ka, ti aramid dagito yung agasawan. Huwag nga raw. Ay, ang mga duda kayo mo't lang tinang hold up kanyak iday, tataba daw. Ay, saan ko raw? Sana siya. Ay, nainteng. Kasladyak mamate ama aramid dati kasjay. Huwag nga raw. Isumot lagayam nga inala na tinumero ti cellphone ni kagawad. Anya? Ay, no amukla kumaamang lo kumatlagayam ti aramidin na. Diyak kumain, into na. Iso nga inton maminsan, saan ka basta mangtad iti numero, adi mo pa impakada iti tao nga akin numero. Ay, eko nagtalakak. Tanimot nga may pariba daw. Ay, namay saan na kan ani paribadong no kasta. Itahag man tinumero nga inusar ni tataba daw, kagawad ko anang. Adtoy, kwarag. Aha! Apay? Dahito'y matlang tinumero nga inusar tinang loko kanya. Anya? Kaya ta sa hunday ta. Agpada tinumero da Miss Lady Lane kanta ba daw? Ay. Jack mapalabas na itaw eh. Si kagayam tinangtad iti numero ti cellphone ko kanikaba daw. Ay, uwan kagawad. Ay, dandani akon mabiktima, kapitan. Ay, pasensya kan Jack ba't amo akas dyan ti plano na? Ay, sana bali, kapitan. Oray, tanaamuan tayo nga isuda. Di kagda nagkagawad. Siyak amis mo ti mangipatiliw kada kwada. Agyaman ak nga ron no kasta, kapitan. Rumba nga ikaro dati nagbasulan da itilinting. Alay, payay. Square meter dagiti mata makumikita kanya kwaraw. Amok asi kamot laang tinagpamarang a Miss Lady Lane ide. Kenang hold up kanya, tataba daw. Ay, saan na siya kwaraw? Nya saan? Aday ko di sobel ko akin habil mo. Nagsagitin. Di mo pa lang aminin asi ka. Idinto tagpada kayo iti numeraw. Ay,
Anay, wawaway namin na kung waraw. Siya mo lang tinagpamarang ang Miss Littleline. Anay. Kasta. Ay na, gusto na waraw, gusto na. Gusto ka di mo na. Hindi nakapkabilin na. Ay, paray, tulungan na mo ta. Ano wam ni waraw? Ay, bibiyang ka, pare! Ha? Ure, kabilin na ka. Ay, Tanglan nyo kiti ang kail. Ah. Takabil-kabilak man kitday. Ah. Pabuksitak man. Sako pabukutan. Na, Makapahay blood ti aramid na eh. ay, san mo na? Pagpakasi akada kayo, paray. Ako waraw. Ay, tulungak kit din tikaskan ka atawa, naglayang amang lukaw. Wano mang biktima iti kalugaran na. ay, parintay. Pakawanan na kadimutin. Please. Ay, taskan na matiliw kayo kani Marituyang. Ah, Ipatiliw kayo iti pulis. ay, tuyang. Nagana kayo. tulungan Tamadang na. damalaang. Umaya indag iti pulis. Pangasi ka, paray. Kasyan na kami mutin na. Ay, saan? Ah, Masapul nga ikaroyo iti pagbaludan ti basolyo. anya. Da kayo bigis. Bigis ti barangay Kabildatan. Ay natatabadong ka na natoyang. No dakas ti aramid yo, dakas mat ti pagbanagan nyo. Hala sigay! Dadan tinaggibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Eliasya Tumlid. Yan iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangan.